Míle go léib blianachchain bhíon cultúr agus an teanga ghaolach go farsana fud na héireann I leamháineann agus Albain. Ní hálann cásan is fearr, agus na gail sáinaí le cládach sna cantar íorbúta ó áirítear na nuachta. Agus ní néireann amháin a tharla sé seo. Is mise donna chamach an nimire, agus tá meid tuairt faoi thoras dúchánach mara chun nás go chothú idir mo cheantar hain go na mara agus na críocha gaolach eile fud chóstaí na nuileán seo. Agus méid thóir stair agus seanachas na Gael, tá súla amáil amach an mair an cosbachtaí bith idir mo phobal hain agus pobl na gantar eile chus chládaí seo. Chládaí na Gael. Tá chéir chéad múl bhíle seolta go dtí se hain. An bhfuil bláise fáitein go bhéalaid scríbhín agus seolta na Gael an éirí. Ach tá muid inis séad Ileán a ainmniú ní manana mac lír, dí páganach maran na Gael fadó. Chas me I chéad chlún go chaintúirí dúchas Gael le fada. Ach tá níos múla nach dúam faoi chultúr Gaelach an seo I leamháin. Go réibh na fianachta sé fin mo cúl a chrutha I leamháin. Téis cho gluig mhór tábha is góba níos as an áite bhfuil loch neamh anis, agus a chaile fahach mór fiochhar a bhíon alt. Chénach béta se go meach fírinne sa gcunsceal seo, híle bhfuil coslachtaí ag teiltan na leanaí seo le éirí mar sin hain. Tá me feiceáil reinach, éitiúin agus na neantóga échans muide go na mara, agus é sin feiceáil muid garantís machraí de ceistúil ortíre. Tá réad sta go dtí cimfá mechan éidir sin láí ag na chéad chuil a tháinig an seo ó éirín go hiide amháin na chéad láidío. Tá mai teacaí go seanmhaile éireachta chréig níos ag túna leamháin músaím beo beithíocha. Tá slíomhhaidhreachtála bhíag na mananaí ba bochte le feiceáil san bhúsaím feidirme seo a dhéanann ceiliúra híal tradiisiúnta na lean. Bhar na mananaí ba gabhrach a talú as bhead gísteach fad san fíomhacht a dearú. Well, tá fermi on as tad ges stúar a talú ma ánar as cócar as stú me sin as tá bóchanach as tá muich as tá ciri as tá holirod me sin de gar a séran. Tá smúdéine cummal an seo a chits Jack vai sosan as búl eile tá na mananí na slúnis an elan hín. Tá pyrta lai nai Olien an slai nóta chits Jack ar an nód de bhels an gultúa de bhí stroitach tautigl. Ac ar ta múr an slai eile tad bógad de liua leis gus di cur ögad den Ellen seo. So di crocad ögad na cultúa. Wel, tan Ballybeg seo na dau tasti as die fóslet san imbach inrachan die dúnt sa gawra ac de sin gofrach ar a talú sa gawra tai tasti is fia hánaí die bheith an na smúna jai blinas 3 feet. Hello Jan, si Kiri Lochtan Mananach. Agus siod in na cuirí bhíar an Ileán fadó? Ó, na smúna míle blina. Tá idir sach fiáine brenn. Ai, fiú. Seo an tai Harry Kelly, bol va éimen devalera. Hogai kiet an seo as vi lotrish an Sean Dunjaren was at Ned Madril. As vi na hasterwan seo fagast an Doris as vi Ned Madril for Jane na loti Dukas Axjerry. As Henk Kevin Danaher an seo na yes va in Bela Jeseren as vi Ginu Ricotas Jane loti Dukas Axjerry.
So ren éman de bhilíre fíomhhaid an teanga bhanan. Is máiles na manan na gaalacha cas uarm go bheici go drámon tú héiniad. Drám atá difriúr chob siúd atá ins na críocha atá chuintaíomh chob. Ach tá stádas in na leanáirid. Ní chuid go rucht aontaithe, ach sí banrí leilis na Breataine ceann stáití leanmhanan mar sin hain. Creatir go raibh Breataine trán seo, os go raibh teanga anchosú leis an Breatainis á labhairt ar leanmhanan timpeall leimsí Chrís. Ina ní, tháinig na Gaeilge ó Éiring uair rád ar a cruthú cólíneacht cháilríoda in Aintrim agus an Alban sa ceathrú agus sa cúgiú haois. Tháinig na Lochlannaí na ní sin a ríist, agus is measc an ghob siúd agus na Gaeilge bhí an rúmpab manan na dúchasacha an léinniu. Bhfuil me le duine go bhuichre Gaeilge mhanaine chun dhéargas níos staimne áil ar i deanga dúchais Gaeilge. Henk na Wiganí na Lochlannaí de bheith Lord Gilg ons 10 síoch, ons 3 sríochen fudí, as Henke de bheith Gáil Gael, as het trach na imré an tsinne bheith gul a lát fudí ag na Mananaí. Wel, ten chuid smóid in Enman Búil, Enman Gaelach, Balla Shaw, Balla Shen, Balla Kilferric, Pert na Hinches rud na Shen. Mush cíd bliana de hinne, bheith fós rud garis 2 mhíle de lai na Lártaí dúgasach an seo. Ach fud gedan bás sé sean sláimhán as le te 6 bliana de hinne hanau ach mush dozen jou, mush 10 jou faggot Lártaí dúgasach. An sa naioch hi a jeg, hai an gilg síos, as renne gilg bunneth gedan bás. Ach te aifioga go léir nish, as te yindasach de bhfuil an aifioga bheith hóléidir. Léchíd bliana de hinne, smunimish nach bécha lid tagat, ach sé middletón leis de firineach de bhfuil se an. Is mírúil cínte, a chadóginn se go meach teangar i dé deire sal meach teachta níoríte. Tá cáil chipras i leanmhanan cloistíam. Agus bheith sé bochthaim gan béalaí ac a bhúirtí réisig na chrú crúgach sal a dúr mo dean na farraige ar Alban. Tell us a bit about the process, Stuart, in making the kippers. The fires are all laid downstairs, are smoked with pine shavings and oak dust. Put them in brine for 10 minutes, and then we hang them to dry before we bring them up and put them in the chimney. We're the only ones still doing them traditionally. I tend to spend more time in the smoke and less time in the salt. And it's by far and away the best way. I always consider the best way to do them. Lovely stuff. Thanks a million, Stuart, for showing us around. You're welcome. Yes. Give that boost. Okay, let's get it. Wel, hold the card. Naid, bhí me sé spáisteoireacht ar leanmhanan, í Tomás agus cilín roiite chun bháid chun é thuairte ó thua ar Alban. Bé cuar man dhéana mananaí, ach tiúr men bhisneach agus an fúnatar a bh galtúr agus é teanga dhúchas an cháú bhhailinu. Tiúr an chéad ché meilad ar doras chrí chrún na muile muid, agus isteach bhí chruic chintír agus árainn go crí lár ar a Gaeilge an Alban. Chun dára críoch Gaeilge smúta an.
Bedú fan nu ag iscin na tíre seochain. Mar a bhíag na chéad ghoil fad ó thuganna ar Alban agus bhí trán na bhargaí seo molacha gin rúmpa. Tásúlam go méid cladí na halban chu fáiltúil agus a bhí siad ar ile mana. Ceol muid rúidir luchi a chuid fargin na halban an chéad chunsteach rún nuair a héidir go chéad dírecha steach sa busarai. Bégan na seolta stríca agus an tinneal rúiseocht, ach níl guibe nach séidir go gunnicíd. Audition. Oh, you're a good kid. Ano mat, mushir way. Wat is eigenlijk later gemaakt als je dit een keer leert? Ja, het is niet meer, sorry. Canal, Rimir Red, Huginje Guyeti. Huginje Guyeti. Diesel onderanus, gas. Niet weet je kan gelijk even. Ah, the waiting pantoon. Ja, dat is juist. Dat is ook maar. Tá díana ar bhile ortaí deisiú. Scuile sa steach a gusán gung flochmuid nó go néalamuid amach ar ríiste sa gríana. Tá canál chríanain trochil dar doras, mar go dúra se faoi bhain húnáadmuid a bheith ceann chearú riocht orsan na nuil an Albana. Dáil riada. Ordinary Dirishik, this is Neve Baribre. When can we pass through the canal, over? Captain, I'm waiting for you to come in, over. Okay, thank you very much. We'll see you soon. Over. Waiting for you to come in. Fixing Fixing a bit. You let about. Dat is al zalig steach aan dat woord. Het is niet uit de beste. Deirtar gur ben barneoch an tiascas contortí go bhádara os gur chlocha bhairin se. Agus fás iad o gáháil clocha bhéismúid a gnáil chungatarú. Oké, Gilleen. Dat zit er een show om gaan. Goedemorgen, Goedemorgen. Oké. Ja. Hoe dan? Hoi. Zet het. Het team van Segunde. Oh, perfect. Zeker. Hoi, take it easy, take it easy. Oké. That's one leg. Ní as leachta mo chu déibre go leisteach sa gnáil, agus me náíos cód na chéad Albanaí a casúhain agus a thug téadhain. Eines meester. Wij zijn naar hier steeds, niet naar zij deze steken. En zo lang goed dan een keer geëten, ik ben gewoon just meester, dus me zeker op een, niet meer gaan chillen voor zo jammer. Like the even shot. We zouden doen. Is cur géile dromchla hibnach is cín chanáil se. Agus ní fleárann glós lang seireacht ó bhfuilú má tá muid chun teach amach i gríanán gan tiile domáiste bheith dinta. Paul, mag jullie maar Ja, vast. maar zijn just not tiny stuff on the Paul machine. Oké. Ach, testing is cí a thógeal ar dús. Tá sí mór míteach. Hai. Kijk, moet ik echt wat je zien.
Okay, kun je niet jullie? Nee. Kom aan til over, kom aan til over. Toi, kan je zeggen vliegen? Dat is wel gewoon kan je dat je Toen ik zo, wat gaan we? Nee. Ja, dus Tá luas na canálach málagus réchúiseach. Ach má tá álas a bhaintes Tomás as gur háise go gnéanda te héanaan na brum. Is le druim a gúntear agus osclítear na lochanna, agus le láimh na bólchabha a rialíonn level an isci. Wil me ze doen, all right? A muid fólan gus a féú go réidir chéile. Wel, fi mefryswch ys bwylio wahwrs gan ched geder chonol chriana. Ni'n eich lecht amser na I hwciarwy chonolwch o. Agus na geti cwng agus na cwsli chwyl o tan. Os I gylio le ffôl yn ffrysned, chyn eibrin yn cor os cyfrsaid isio, na dia'n tŵ sŵas crocari, agus mi'n tŵ nŵas di farid. Is eicear a canál chríanaim a heachan an toras achrannach timpeall múil chin tíre go bhádarí, agus árdós an líomh bairibre seas go cúigtro as cin level na farige. Na gáchéad blian tá márneal í baint leas as a ród isci seo chun glastas a thuras tras tíre, agus chun gomainach ar léhitas a leas as bádaricht do lumach isci ciúna. Tá sé tógáil 50 méadarin gáil rúchain loch, agus húlein go mén canálang sí ein faoi fanún. In the past, I think it would be fair to say that lock keepers were a wee bit kind of shy of hard work, and they always wore green, waterproof, so that when they saw a yacht coming, they could disappear discreetly into the foliage. We've had to change that attitude now and become much more customer orientated. Although we make a loss, if you add up what the canal means to the community, it's probably something like £6 million a year goes into the local economy because the canal is here. The English canals have decided to become a charity, but Scotland is going to break away from British waterways nationally because the Scottish Government have recognised the worth of waterborne tourism and the canals in Scotland as an asset. And despite recession, people are still buying yachts. And using yachts as a leisure pursuit, so I don't think Crinan has any problem for the future. It's a nice 9-mile walk, you've got good towpaths for cycling, it borders onto the forest. Yeah, it's just a nice way to chill out and relax. Jorgen de Leuven is als je het bij nog een jugetaan, Leuven die plastic maar der zit. Ben doe banen der, baad in je lugus, baad shoot. En dan hangen zo hier leegje hoe keer dan die baar leegje show. Kan je jullie raart. Dat is dan daar hier, want zeg maar, dus kom in tien 4 uur op weg nog iets. En het is wel een scheel dat ook bouwen. Dat is niet blij nog als ik het 4 uur cash dan is je kan morgen zien ze vet. Dan moet je snoeien cheese kanaal Chrianaanse. Dus simpel gewoon je dus niet later bij in de budget had je groen. Dus in feite er nog morgen speciale spaarlijn. Dus zo'n je gaat wat eten, dus kom je morgen moet je geven. Dus in broegaard doelers garer. Dat je brood je freshen maar al gegaan je bij moes zo. Goed werken. Kom meer moet je hier keer. Dus reer maar higem niet wat de fosare. Dus ja, dat is niet meer terug heen. Zo, moet je spelen. Moet je spelen. Kan hem stoppen is. Oh ja, dat is gospel. Wel bala je spelen op dat je het komt. Je is correct, zo gaan we niet zeggen is dus is die niet in Europa hier, misschien daar ook wat is recht goed dus mal. Goed naar goed. Zijn krokan lomroom en wel met een kanaal Chrianaanse lungshoe.
Tá mai tecaí go dúnád, cruí lá ruocht ásan na ngóil agus cruí lá ruocht na halbantrá. Is an seo ruithe gáil réide, agus as a ruile siad cólínacht gáil réide hínan ó chunda intram a néirin go íhar na halban míle go léb léanachan. Seo dynad, far ro rieren gal riade, ag a lán cwmoch fo siwn doch a míle go léb léanan am o siwn. Ache cwmoch goch ar iru. As yn siŵl oechen fy lein rieren gal riade fych nad y tala ng hyrwm ha sy'n go al reis a is cwdioch y dainoch. Ache ranig cwmoch ga is hwyr baroch gwdras na dda hanig yn jöklish. Gan yn ache sio, ryllein chalam chide. As yn siaf lein ys jaich riast. Be common more international as in English, a transnational corporation market bich. Is va koorkake. Juist get going skrivig par parchment. Is juist get going kujoch kan in the lodge. Is lesje ganantje. Is lesje gome skrivi. Buring an a rier en va fudoke show aan het donat. Buring eif een hoog, een hutere sake is skulig. Harish en skieren chimechelare. An roibh dálréad neamhspleach nó an roibh cengalacu le éirin? Oce tjera, fa ciolach gyr i eddon hast. Chad y chaiad idr yng Nghial. Fa dynge, is uit na rieren, is gytjeraf na manich. Fe gad y siŵl ar asio ddyrd, har rhw na meie. Chwrin o lochlwn i deri le rwycht chalrwyd as o hocht o hys. Nyr hanig ydor le na gwyd loingi mor cogwy. Cha chiad blin ryfysyn nyr bwlaidr dalrydda i colum cilje ag togial manestir go hen ilian ni. Ati wyl arnai. Ach ta cyri gwrniain le lungshuer dwsain. Amwyd fwyniol fel swas y tio cwrif recain. Ydy rilan diwra agos garbot au hwagwy. Agos da i gydag o'n cwrif recain o'n focal cwrif gwrnion sy'n whirlpool. Agos mae'r rhaid am bwlin hwsyn am. Mae'r tad y pasti o lwmw sian sio. Ys da sydd jes agos rwy brenw. Ach sy'n oed i wyl srwyd damant. Ys na'r ta srwestach ma sy'n. Ta siach o loidir y tio. Ys gael ditio har bawlt. Fiwla siach y tolor. Ditio tio llwygi sys. Ys na mewn siach agos gwynio tia hisus. Gydig beth o tia dyn y wal. O rhaid. A was canglig yn wad. Ma siach baint alw sesiam. Agos mae ol unw'r chasans clig yn y wad. Caham na tîli leti fi. Ys da siach diwchar i hwrt i'r eich. Agos ma stop yn unil y wad siach. Ni ma rog mewn mwyd rhoi ach. Ach mwyd i gwntwrt. Déal muid amach as fáis go fearg go chuirh reáin, agus déal me sé stíos faoi dig agus is steach am ringlotí go mháile. Níor casú éon chuiche chóiriú le písari, agus tá Cilín agus Tomás ag lungsú faoi inal tá cuineal códúidir le mochas ránasa. Díal muid síimris in úr, mar ní bheith se bhád go gúir a fearg in na halban an chéad chun steach eile nar mealach. Bígi bawrlin na'r chwrtwr fáilte fenni hyrwni i leannu cholum cilio. Ach y mwyr y warag i wôr, talgyn timpist bawrd a chwr yn mwydio gwntwrs agos yn toros y mwyl.
Faca brídóg, slán leis an Gaeltacht agus tuair sí a haid chrálaí bhórín na smaointe a nacht ag dé agus Laura Michael Cronin leis an bhile John Montague atá lonaí a báras a nacht imal ag leabhar híise dé.